دیمنین بمبارانکirina navendên xizmetê û binêsaziya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne. Dewleta Türk ji bîst û sê vê mehê ve bi dijwarî êrişî binêsaziya herêmê dike. Li hemberî siyasetên qirkirinê yên dewleta Türk gelê herêmê tekkesiyê li ser mezinkirina asta berxwedaniyê dikin. Rêveberên Kantona Reqqayê êrişên dewleta Türk şermezar kirîn û gotin Tirkiye bi ti awayî dinkare vîna gel têk bibe. التهديدات والضرب اللي عم بتصير باستهداف الطائرات. دولتا ترک آداگرکر ایریشو گفین خواه لدجی هرما باکر و روجهلات سوریه بدجواری زیده دکه. داگرکریا ترک به حمور و ریبازان دخوازه ویناگل آزادی خواست دیک ببه. برسوامل همبری ایریشن ترکیه و دجمناتیاوه برخودان و تکوشینه. ام لباکر و روجهلات سوریه یک دستو یک هلوستن و حتی داویه ام پشتگریا قصده بکن. الفكر الموجود في شمال وشرق سوريا. هروها رêveberan bang li gelê herêmê kirin ku asta berxwedaniyê mezin bikin. متابعين مشوارنا رغم كل هذه التهديدات، رغم كل هذه المجازر التي ترتكب بحق تفي إيريشن كو دولة تركا داگرکر لدجی هریما و کرو روجلات سوریه پکتینه برخودانا مرانا وستا و مهرتم لبرخو بدن. ابانگ لالیم پیوندی دار ریخسرین مرووی و نتوین یک بوی دکن کل همبری قرکرن و کمکوجین کو ترکیه لدجی خلکین با کرو روجلات سوریه پکتینه بیدنگ رمینن. من قبل جميع الدول أن يكون هناك وقفة جدية وتضامنية بحق مناطق شمال شرق سوريا. Duh tevî êrişên dijwar jî li seranserî herêmê gel da ketin hadan û te kes kirin ku ew ê bi rihê paradigmeya neteweya demokratîk bi ser bikevin.